Hadin buba HDR Lingdo MLA barim kasoyong konstituensi na ka parti Kongres. Ula penbena ula ino ya ka parti Kongres bat penyeso no sya ka parti UDP bat hakaju kapor ubanya airang sendon kumukertong haka election R1000 R paulai na ka parti UDP na kaliang ka MPCC kala pendam no lane dissolve ye kinongkit kam barim jong kasoyong blok Kongres Committee bat kumju jong ki unit bat na ka benta bandang pentelun ki kam ka parti haka konstituensi latung yuba badandor maulong kum ad hoc presiden jong kasoyong blok Kongres Committee haka sauterik ujelew R1000 R4R. Katkum presiden jong kasoyong circle uba Rilois Shore Thaba habakran shikilat pathai khubor loong baka jingmut ban mino jong uba HDR Lingdo na ka parti Kongres ki klamdan jingtep EA ruem Henry Lashumi jendat klamda pentip shikino yelam ka parti kabala pensa haka jinglengo ya baro kino yelam ka parti ulaya thuru ba watlau ba HDR Lingdo ulami jendat no na ka parti Henry kum kino yelam kemshim ladu jingkermen namar ba ka parti kaladon pat do way ubre uban saya airang haka election R1000 R naga parti Kongres kabakim pat kwa aban penpau kerteng shushu ulo ongru bawat lau ba HDR Lingdo ulami no naga parti Henry umla setiapat banra iki babun kinong yelam bat kinong kersan Henry babun hi kinong yelam bat kinong kersan ka Kongres hasoyong konstituensi kidang yai nek bet bat ka parti kendiat suamanya keren nang kuat untuk sudah bang adai Wei nak presiden yang kasar ke area apa kesayang blok Kongres. Ngatre ya kala pun sang arposan senama tu lengkap berapa istilah. Kemukotong dan masuk lengak masuk kentit hadian mengelai asau. Bapak istiar ulah dari pensiun sekai UDP. Tengi kemungkin nangkit kam jangka Kongres blok Kongres. Kamtam kum presiden jangka sarkir saya ngimdan gajing tip kata dan i bang i asal wala kalian jang pak istiar wala berangka sekali UDP ini adap de gajing asal lo dan nomor kata dan gajing asal padum patka jeng perkat demi kum nangin le mangilalang dak long senama ka Kongres la arpusan senam kendir ni asal wa ka pak istiar wa ka tengilaso nilaso dula nilaso jenjang kunang kan ngimnang su kat kunang naro mai penban ngang su scam ba don way bansa iron kondidit ta ni so kumen halor ka ba ulang ka kendir tang dan jutim rengle kran wa don way pada ba bansa iron ban la ka Kongres di datang ni tap ke jing so kumen ka bakrawa kalian jimi kumki nangkit kam jong ka blok Kongres ngilong kinong trikam kinong kitam ki belakam slam ba ka Kongres kemudian kijing kermen ba akan apply ba ta bansa iron terus hi kijing job nomor na po sinang dingin ka jakar bangang ngadi pe kamat baro ni idan apa ka Kongres ngilalong dak long senam apa Kongres kermen ba ni bansa wan hadir untuk ka jing job dan kermen ba rai katham ya kata kejing temu jeng beliau tang ngima bentuk ngejing set kelal kalau saya kalau belum kata kejing set kelal ini mi kata ngintip kata ngi kerman baik ngiem ngilalong dak long selama apa ka Kongres arpusan senem ngimla ni bangim ni teriak na Kongres ombara ngaku mu presiden jeng sakir ngamdan jeng tip kata bara te kimlai gue angut gidan we gilaiwan banyakran hadian baba istial lo amina gila dan armut laingot ki bawan banyakan du yang ni kinongkit kam jong ka blok Kongres re ngimpar la ke ban rai ban ba we ban wan kata ngin da bisa ya kalau bangin scam cua ya ki dekat jong ka parti jong ka blok Kongres da ko jingwan jungi ni kalong kani kajing permena ya baro ki unit ki circle jong kasoyong konstituensi bat ke MPCC kala dissolve no ya kasoyong blok komiti kumjuru ya ki circle jong ki benta ke MPCC kala tung no yang aku presiden
acting president kat kum ka orda bat ka mat ka ba kadaw ka ba ka MPCC ka disol ya kinong kitkam ka berim kumba latim lengba ki kubur ba HCR lindo uladon ke jingtu benrum no syaka UDP bat halor kata kisaki ki babian ke MPCC ke lakhot yanga lemba ki perlok ki jonga kat ki kinhun ki jongi nila beliau jumut namar nakaliang jongi la dat project upaya we kandidate te kumta hadir ke jingya selok ke MPCC ke tungno yang akum ad hoc presiden haka sa undrio araja afwa te hadir ke jingtung MPCC yang akum presiden kum ad hoc presiden minin kami nila penlong we jingyelang apa mamaram nila thong ru ya kawe ka ad hoc committee dekat berperkat nyisim ya karai berkhot ya circle ki unit kibarim bat ke kongres bat kini kita ke kongres halor kata nila rai berkhot ya ki ha meeting ke banlong ha ka absen terik ndriu arja ar hasoyong mamaram ha ko puji mustan te kumta la karpa ya baro ki presiden secretary jangki circle ki badan ha kasapho tamni duna kinyawan khnang namar kat ha kate kesni ginye sim ya kara ningkong banjet suwa ya kinong kitkam hapok kasnong soyong blok kongres committee nang ba nginjo ya kajing penskan na ke MPCC lengba distrik hadian kajing penskan ngin saya ino syakmat ban penyar ya ki unit bat ki circle